sini deputation lainnya sampai tunggu apa nih pak tidak mau berpromosi memorandum memorandum di sini first ketintan di sini main tapi itu ya sini urjaga itu neuro through sini governor no relay kemana ini bisa itu main ke first yang ke sini Triparasa Accord jadi sini Triparasa Accord yang kangke jadi sini bubagra hangnai bigoto 2-3 mas sedang jauh nih romu baik kena jadi Bharat Sarkar baik state government Indian government baik sini Tripura thani kaisa Tripakik kaisa Accord signing lai mani tongo enggak sign no dati implement kajang na itu ini first point sentini narik okay second point nak sini immediate BC election conduct kaina nangnai tamong ka BC election tini ar jaga nya balukja 2016 ni sini BC election tak jora 2024 ka joka BC election sini ADC areas ko nya tar bini fole tamong ka sini area of development galai no behatong tongu galai no develop di engke ekdom jeng mo kring tongu bisringkhola jeta সমস্যা আবহাই condition tak jeng BC elaka rok laijak engke abono sini tini ni second sanmung khana dati no BC election conduct jagna mudnei jeng tini jaga jeng petition engke third point kangke 125th amendment bill engke 125th amendment bill engke biskangni Lok Sabha session jate sini 125th amendment bill no government Bharat Sarkar eba BJP Sarkar tisawoi apono bill pass khai jengno dati no 125th amendment bono implement khai le a tinta jeng sini sanmung no nai no tini jaga deputation rikhaga sini Teliamura block sini or jaga Teliamura block deputation or dilaianiwa sini or jaga logo project sini central ni jita rumah sini saat yang tinggi most senior leader sini Teliamura ni senior leader Tripura thani Kotong Singh Jamatia karena tunggu sini central TWF ni member Sima Deborma sini secretary TWF block leader rock joto no